EMFI hi enge join program hi nge ngai dan EU zara kan moi khom mai hai enge ni ke chu EMFI ka ki tu lo ma ro chu wena kan hun man hian min ti pure me ma in student te in contribution le in participation le khana ulama enge ni in zil in khur na hin min ti na le pathian ne na pathian du na tak tak ril ru in nei hi ke chu kan pera nia le ke ma ta kan pera ne kan thana ber boni ko chuma chanin lo me ma boina bo te ne le ko thina ka mai enge join program hi ngai dan pathian hi tha ka tia atira ka chon mi som real vel chokal tura khan ka in hisab ma se mi zal le som ni paruk tero ya tamlamai ma hi chona quality hi chu tha ka apoi mo when about pathian tha rawa salen kan tia kan how to den min wap ne ma kan thil ma mo medical students ang song ko le ring tir mo ni no clear all ang ten ring na ma clear all third ang tapon hey alo kha kan ti kan ma mo le tuk thira ni ya wena Dr Mary Hrahsel sa ka kan lo me ma join in hey EMFI kan ho te chunga dong thong ka ran sai do here in alat bung pama fil sa kan nei be hera har sab ni tla to ba pathian ni opte ta lo man le kan na ni pathian thil ti the nei han lang lo re ke sa kan nei be te koi ni ai ni da bi da to han ki han ai fil ni personal relationship with Christ, it can build up Chhana. Sharing connect, sharing hello. EMFI can share party ko yan MBBS kan zirlai ka hanin small groups yan kan ute usai rin natin ang i-treat ko niya inkhawm prayer meeting tekan niya kan fellowship tekan ni kong at least once a week, 2 times a week. Tekan ni Chhana today sorry na ito kina boring so na so ta hindi ngayon natin so ta program hindi na so biyo ko siya kind of sense again that they do not you can purity of heart how can a young man stay pure in the way of walking in the way of the Lord kapag mo ito ka hindi mo kaya chatuwa hindi mo kaya lute seso okay siya so kami keep up rin wala yan relation na sudah kalau dia punya kan program kan siswa dia macam try online tu nak cakap lautan mai lah saya nak nilai nak control so moi kong acuan yang sub control gula tema kong acuan tak sesulah cara kong acuan chanting mai
alpa rong bolula be seina konga chuan lomula keum tuana konga chuan chelula tongtai na konga chuan tongtai fanula mithiang lim te tlak samna chandolula mi khwal te lo mi dong paula atidu ta tunge doktor ate ka sino kina soya tunge kita chuan alo pamda min to ka chuan tunge ne domi ni dir me am doktor Robi Ripans Dr. Robi Ripans Dr. Siren private practitioner at Aizo Hospital Dr. Siyama Ebenezer Hospital next gen ko kaya hagay chuani Dr. Mary Hrahsel katitura niya kasi ro mase EMFI Hospital Dr. Siyama chindu kanya nakina amin tong dati ko ang sui na EMFI katang tingin niya dito chuani Jacob Bakaju soyanga niya no at chuani siya ba kami chuani dito ka chuani Dr. Saidi ni kan titura dia ko kasi kan kuota punya etam ta turang doi no kasi ba masih lebih versi sim saya ini pai zonya kita kata ni sudah kasih sini kata di meja ma sudah Dr. Davida Duta Hospital kan bukan ini sudah ini lagi kasih kata dia orang Hruaitu Dr. Salsa andi itu na Ortho second year sebenarnya itu Melvin, Dr. Beck, people here ako, introduce sa akin habang EMFI kanyang brutal ando so kanya kasi kanila tatasurin ng maniho ko EMFI kanya kanya EMFI is going to be na siya membership na member ng ani sumawa medical doctors zirlai MBBS which EMFI member kanya kanya kasi EMFI din ipumatagal din niya ng dito in 1971 kanin UESI siya karina ng EU na biyan karena sa tabahin UESI jo kan parent kan dia EU tele EMFI ke EGF ke ETF ito so kan 1971 na pura ang conference kan UESI te EU te kaso sa ito kata conference kanin MBBS le dental zirlai ho kanin UES medical auxiliary unit of UESI and so EMFI ang takizon 1974 kanan din chana so tazurin founding member yan mizo Dr. Halote betlat na ini Dr. R.K. Hruaitu sina Dr. Mary Boy EMFI member junior level ka kami pa kanya Dr. R.K. Hruaitu mizo Dr. John Suonom takle milestone road with tatlo ni ania udo hian ven hian sap tong pan phal vok lo ma ro chu ron man zeu zeu ma mai ron thawa chunin puak ke hat lian chu EMFI first traveling secretary ania chuta an ti bera chu India ram north east west south an sin puala medical college zirlaite an thok chuaka fellowship ter ne kuya athian lama haraun ha te tinian chanang ti te kan zirna hi medical life hi pathian holding an executive na ko an nei THD itu ni ka online tandai to ka so EMFI chairman masadal chu chairman kan dong me Hruaitu masadal chu Dr. Frank Garlic kan dia CMC kan pai so kisami ti ka puk jawa bini sarala bi moi ani ke mahi tunai ZMC EU secretary kan second year zirlai mit kan ton puina kan sa ZMC EU tungtang introduction kan ni me put along kimani hi answer to kan UESI kan di Union of Evangelical Students of India naya ombe ho kan ni chuan ZMC EU hi kung sang hi so kaya atang kan lagi to chuan tunai hian ZMC again batch pasari kan chot 2019 itu kan intermediate ania chuan ano pangpe 2024 batch ka manilo kan ano join ka chuan kay mani tun 2024 changa 2025 term hi OB term rungna cha kania chuan OB te hi third year le second year le third year changyan
kan rot kan china chuan kan obi te kan lo din tir te lo kama ati chang ko to te zira ama sai kan president hi padarin zala chen ko third year kan vice president hi padar bila chanzova third year secretary ke makanya satu second year katanya ka chuang kan assistant secretary pada software kan treasurer sister Kila Mama Israeli kan finance secretary sister April to be second year kan prayer secretary sister Lalo Omi Barde assistant prayer secretary pada Tonkan Sala and music secretary pada Holy Melvin executive committee member he anvain mi som di pali kataya alawin khom som ke khain law din the chani chen puna khan chani mi pakyan sub committee cell pathum ka he boka ama sabera chan music cell hawin mo people di thenge music cell prayer cell media cell ni dapat dah Chhana mi pakaian EU choir hi kemali maja macam kan anding chan boka kan EU choir member ten oleh EU choir kan conductor itu kan music secretary pada Holy Akania dan assistant conductor hi kan pada Rizal kan president kan buka dan OB committee hi thakin berkata kan ni singa dan tunaian OB committee voice na kin kan ni to dan ECM committee bi berkata kan ni to buka dan thakin Sunday hi berkata joint fellowship kan ni singa dan apa Sunday kan khusu kan hostel show yang devotion kan ni buka tunaian hostel pathuma main girls hostel ni tunkan terbatas May 2024 Chhana April 2025 kan yang kan Bible text waktu kalau reminder shim book tu jawa terus hui le janjin cha padi dekat ni hei kan term tu bahan loman saya suatu apa kan loman kan semcina dan hei tu bahan kan regular dalam book tu sam zaso akuana dan kuakan kalau sudah tu subject kalau seminar how can a young man stay on the path of purity again? It is by living according to your word that hey loman don kan tu acara tu kami saya kami mai bagakan boy musuh tu hey boy bagakan Chhana pun sempurna kan hey kita lawan in di hela di ka career dalam kerja hey ni kita minta syarat Tuhan kan Tuhan membuat kami lalu tiar jangan lalu kalau dia lebih Tuhan lo somjau ke mako kalau itu orang exodus saja kalau orang masih orang dah tiar tu mana pihak kerja dan itu nak kan program kita joint fellowship le devotion bagakan hatin yang berkata prayer meet connection bukan hey prayer secretary sister tu kami kita kan orang dan ajar kan fasting prayer meet connection bukan kakak hey kan kelas panayan tadi le ini sopangan kita akan inkhawm kan ni Chhana dan ajarin prayer walk kan di kan campus kan kuala ni nanti kan chuang dan di trong chai ruang nanti kan ni bukan dan EU Sunday kan di Falkawn hospital and psychiatrist ni kan ni amani anupui Dr ko hi community medicine Dr Thonia anu pale an panule kan anu kala chuan kan speak kan nya chuan camping kan camper ka totalin mi somni le pakhat kan ni chuan kan
เส้นสวกจนคำนี้จะคันอีรีพอร์ตกันหัวจนอีเหตุการณ์ปีนั้นจะมาชันดำนั่นจังคำนี้ปทุมได้ออกมาจนอีชันดำนั่นเราจังตัวมาเสียอินดันแค่คำนี้ส่งทุ่มเลยกันเรียนเป็นองค์ประกอบจนแต่ละกัน EGF US อะไรจะมาการ resource person เด็กคนนี้นำมาสักตัวคำนี้ส่งปทุมออกมาจนคำนี้บอกกัน intern จะได้เสียกัน intern แต่เลยกันไปนั่นเยอะเลยอาจารย์คัน volunteer สิ่งที่มันสัตว์เราองค์ประกอบกันลบไปไหมก็จนอีให้มี camping follow program ค่ะนี่October นี้ค่ะกันเรียนบอกว่าจะตัดตอนอี brother มาค่ะ UESI กันใช้ทุกครั้งทุกส่วนตัวแต่ไม่ต้องเรียนสักตอน2 fellowship เต้กันเรียนบอกว่าตอนกัน college week ไว้ค่ะอีมาบุญตากัน college จะมีมุสัตอันสุขการบอกว่าอันสุขพิจิตรข้ามี mission heart แต่พออันนั้นในแค่ไม่มาค่ะจะค่ะ sister Mary ค่ะอันสุข visit จุดต่างๆก็ sharing ในบอกว่าจนอีกครั้งกันที่ตัวปากกันที่ตัวน่าจุดคุมปีกันจนกันที่ตัวรีสอร์ทสุดทะเลยันริบบิ้นEU เนี่ยยันจน fellowship กันในตัวน่าจนคำพิพากษาจน December กัน Christmas Carol Service เนี่ยand thanks Christmas ที่ได้ค่ะอันนั้นไม่จงเขาจะการรีพอร์ตที่ There is no problem today, God cannot solve it. There is no mountain too tall, He cannot move it. There is no storm too dark, God cannot calm it. There is no sorrow too deep, He cannot soothe it. If He can carry the weight of the world upon His shoulders, I know my sister that He will carry you. He said, "Come unto me, all who are weary, and I will give you rest." There is no problem too big, God cannot solve it. There is no mountain too tall, He cannot move it. There is no storm too dark, God cannot calm it. There is no sorrow too deep, He cannot soothe it. If He carry the weight of the world
lecture no kan introduction to min nei sak to a ba to han soi te jam tu po ka she chuang lo pa pathum kan nei ya kan la sam che ve le ni ti kha kan se lo chanin a se am kha tu na chanin full time housewife inkhawm chanin ministry a hian rem chana angin he next gen ten soya guide the next gen ate EMFI to member ke tan chungin active takin hemi role play mo aron bon na hi chuan karon del thei ngai lawa ma se rilua hi chuanin EMFI mm kani chuna chuanin kan thuya kan lu mai ni ke ma chanchin ka testimony te le voina hian he EMFI ZMC media kan buat saya layakan nak hari EMFI ZMC di hari kan guna impact mo nilian til papi kam mua pakat medical college ni pakat tu EMFI ni medical college hi patian kanin tonna ti chu ma chuanin nule pat zirtir na ring tu tha yan ring tu pa mai kani mai ro chu medical college ko kala chang khai he EMFI zara te kan senior zara te muna fellowship kan nei na zara te le Hrahsel na medical college na min pe shang challenge min pe shang te tham khai pathian ring sia le pathian ne na le tu sia he medical college chang khai kashif ya le wala kha journey kha medical college chang chani tu thing ya le kala enjoy no na ba kan khala ka journey them te ka kan sme pel ku chu apoi ko pe sanai halam halam law halam ba so azai excuse shatat kan ni ka sha kala wala re te ki pon sana ka mutra te ya on chata we ei pon se hun dei lo tu ra nai la chuanin a toy zo in han soi chu lo mai he ma se han soi thong tu ka ma se chu mi a thuma chuan make yourself available ti khan min khoi na lo tu ka chuan student in first year second year third year ka kan lai khan tai na sha building ni ka chun nei chabe sa ma chok ten donation an ya khum tha tak te ko kan college ai pun an nei chabe ma se hey ka khwa kha haran ba te ke chu kan ba kal kha ko mission hospital kal tu na re lo de na lai khan khatia ka experience khan kan ko chok kom thei don me kha ki dinga re chu ma se kal share re chu not ko te hi kan ya chu mi zan khan kan ya kan not ko te han tiang chu kom thei ka ring che lo but I will still make myself available for you kai recommend ni chu lai chu ma chan kal share ka not ko te khan ni chu ta karon din pui tur chu nya la chin a khanin kan secretary khan sam trong man war lo khan kan ko ma karon soi phe ma se kada ni nga lekin a zirlai nya doctor ka nya nga speak to ka nya nga kan nei chin tro chu ta chuanin doctor kan ni puna speak kami chu kan ti nga kan ti live interruption hello Chhana it was void and hopeless koreka ma unsia no ni na hey for mane na wa disorder omsane na bi na ma chuan a thim mo ka thil thare pe khau na ni chu massive vision kha nei ta ni chu thian kha omsane lo thil omsane lo dark le engma form nei lo tong kha ni thil tha e le thil thale tu kha can you do vision nei ta ni so a vision di lo ti tu kha plan ta ni chu mi plan la chuan ni ani le thari kai ko to mai and then one up kha ni anong se te Sunday school no pa so azir tu ra ko ta no ta ni vui la kan kai ko mai and then one no se tu kha mo en kim kha mo moi na cha in a tui nai en kim kha a o ni chu mi chu Bible ni so ni ba kha thil ta ta ka ni chu mo he thon thu me me ni no ni chu da chuan kha kha ni tha chen lo we la ya ni ta ni mo en kim kha a perfect to ba ni chu but here me o pa la thil sa ka it was good ni chu cha ti lo ba ni chu mo but here me o pa la thil sa ka cha ni chu da chuan perfect peace and harmony between God and man. Here, she had a little chip because that is young.
Pathian le shipa ba between all creation until siang zong so ko in revision omani chu he doctor kan ya science kan zira class again science pass ka doctor kan ya chu ma sai ecosystem te ecological balance te shi jiang ber ko kan chu da cho ni again siang til lo siang ka ro pi siang ho kami til siang zong zong so ya bi shi tak sang e ko e kim in ma mo ton le function role pura pathian lo lo ta ni ka ro pi chu mi chu that was his dream, that was his vision. No, but Tian plan, his master plan, is wanted perfect peace and harmony between God and together under one head, even Christ. In Kim, what is the song le? Vanai le song ka. Atun boya atun tena durin. In Kim shipa kan amaru atun boya kagin. Tena durin. Tutu plan ka. Tira drama na ya. Suara orang tua po inkhawm po ya tutu patianin. Alam ani a kingdom established he khovela kan ala he khove ko ni kan trong china ko ka chi iram lo he Krossi ka chi mo tu ma thon he le ya aram lo he to ni kha atira a vision plan a perfect peace and harmony between God and man and between all of creation wishing to mani kai to ni kan ni ro mi dang ka mo na nung he tu kan tam lo ya be te le sincere ta zira ta ni bang good ni picture manager mo mi ni e cha kan ko to la tu so cha be ka ni ma se tu da cha ni kami zong so ma ka ni patian ya ni a thu in shi tu we are God's workmanship tu ba tu ni ka share ko ma ni se atakyani a heart ro ani tu te ya ni tu tiam pe ka tiam be la mo at cái cho là lâu hard chuyện mà sẽ các thằng khác đi hết thùng thì cần bí mani cho nên chuyện nữa không anh ấy chú anh background cái thằng anh học xã hết đã education anh lâu anh background cái school of anh được phụ trợ anh ấy muốn theo tôi cái gì về nó something hay cần chuyện trên này là cần zirlai na ako cái mani cái nó bị thế or mani in that sang lúc đó thì cô thấy không không giống như mà cái you don't have to compare. Patian kan nama ke unique, special example ni kan. Even burangai ke tu Bible ni asyik. Ani fearfully and wonderfully made. Kasih. So your role may change with time and situation. It's not kesulang kali. Atang student kan dia, student amat kan tidur. Oma, nu kan dia amat kan tidur. Oma doktor nari. So bispo kan lo. Kan dia time and situation tu kan tidur. Kan so adang. Masih cumi atwani. Bible example kan muncul Joseph ate David ate Daniel ate anu ni zirtuan Joseph ate kan hangai buat situ acang perform ma orang itu acang tuan heta Potiphar ini sekarang kali ini itu berarti kali dia mungkin nak install kai siapa yang baca itu anwar bisu baca itu lagi apa tamu juga dapat bayar ini Wait, Ocean in Patan, Patan in Patan, two white button, Obosia. Napola, Napoleon, Obosia, two on the power in the white on the two tickets. Two on the council, so about time, and yet it will be in good way more so and enough for it. Comes from a constant, they were and money siang tu patian le athil tu belonging to country only takin an ama antaya an chongchaya an pola tian tian something kuturin only taka tichuli so whatever kind of interruptions that comes your way katitur bear to patian and patian chile so ani to me kan putwanin kajeria kan patian kan a mystery ka are reveals ela kan titur so ni ka elo ta kan uniqueness kan kan sang lam kan intelligence sian ta kan tiang ho so to me make God's vision your vision, make God's vision your own. But here to mention to establish His kingdom on earth. Hey, come here, a kingdom established around the here tumani, around resumuna siama tumani, tusumna kuna siama tumani, a world of perfect peace and harmony. Mishinga para in the Melvin, but here
afanga in rem na alo ob thei na tur kha pathian na vision ani chumi chu make it your vision chumi chu kan vision ni thei na tur chan engge kan ti chuan pathian okay chumi a chuan hey rupa kan oma pathian sara kan pa sia ma oma vision ni nga be ni chu ma thil hey chan thil ti tur tha ni si thei lu tuk da chu da chuan kan rupa kan ya kan in ma ya kan om dum china chuan kan ma mai e ma bang le akula kan om tam e ma bang le a thu ko ka zo be ko chin ko lo men swat chuan ge mi da ma bo de tu chu ko ka ni kui shi he lo mo si thiam takin swat chuan kina be chuan super specialist ni chuan mi na an nu lo ai ba ko chu mai in short ha de lo zo kan mo ko ka le te ngai le to po cha lo de te ka ngai chu tiang ko chuan ni tur chuan you have to work hard hemi FSC a to kan FSC ni bathian na ma ni kula to ko soi do na FSC bu to he bathian study from the better FSC lekin na ma ni ko na lo sir kun zo kula ka du le a chuan work hard so that you will have something to share with those in need that you need to FSC han mo hey tu na han na cha ta ke in thoi zira in le zira le tiang ta ni lo chwa ma you will have something to share with those in need chuan lekin na ko nai ko da hu na ko khai ये अपोला क्या ऑफिस सारे लाइसेंस नाचे के वो मो हे ना ये अथोविक के वो बोलते वो सब इस बथाम नीलंबी where am I most needed को यार ये मिन्मा हो where am I needed कि हमें attitude खान का ना जो ना दे kan ya makan ni jingse to me that's one fruitfulness la siam lo ni chani chu da chuan ki ma ko chani doctor mai na pasal ka le pa ne chuan doctor na ko chumi da ni lo ma se ka fa ta ani mo ani physician na khani ka pasal ni support ma mo up fa ta ka presence mo physician ta that's where I'm most needed so ma chuan ke ma chuan ma how so I have issues ka le lo asan so I want to be fruitful I want to be where I'm most needed chuan kami anang le chuan producing godly characters hey apoi mo na tu ka spiritual gifts kan war result chuan in ti dam ti na te ni shang miracles ke kan lo ni chu ma se kan focus ka sa godly characters mo hey engge chu EMFI te shang rong bol da pathian ni bi lo kan ya anwa ven chi na ni chu hey student kan ni lai kan an bu lo mi thong ma lo chi na ni chu a chan chu they have godly characters mo fruit of the spirit in shire khoi ta ang ye which Galatians 5:23 Galatia akan okta can love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Calm, the fruit of the spirit of quality. Can produce in turi mani